Gardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Dipu babu chonsa FP sop ciklojonia sang pipedat Dipu rong sopiangkang FP sop ahempu mate babu chonsa cekso langsung longkihan serong aradapan sorkar pen kipi kidukila aradapan a ciklojon bang kipinang jia sang citi lapen pai pai mate Agos lapen September ciklo fingerprint and lapamat sang pipedat cooperative pen pi etapit mate pali etapita babu chonsa sang longki hanse ararapan sang pipedelo bang solap arjulong si lamding road KSA KAT SSA lapen KHD PO asongatum adimalongan kumridao news text report Karbi Anglong news Sek arong dak itum kese itum pen wang se dak nang humri lo itum ka julong ngateng pen kela puson hoje ciklojonia farman sang pipedet lo lasin itum ka dak amalik kela lo yo sipnasa po lasom nit ala pike rong sor sang kelong nde dum lo laso ciklo non pini keron pota long nde ko nasia so sang ka dulo ko nasia sang igelo itum kese itum pen ka duke lalo itum pamo analo long bang lo adap kipon tang tum bangke long pon pedelo ciklojon farman se bang tolo itum bang lo itum pulo la amben ki pinangan tum ke ciklojon it pot long pon lo sami asang bangke ate ulta pulta si ladak sang kubo arong ating ben sang pikali lasom nit kaciplang ladak itum Karbi Along relong lasom nit ulta pulta si sangkiron aso jok si pini bangke asang si igdiar lo onke latum ke alaso ciklo potolong le cu ciklo polong le lasi nit tum kese pen kacuneng rike lalo je authority tum kelang cari dun pen action lasom nit pan action ni anipasi curing polong la pen rat tum lam se sing ini tum song ni kese la pen katsa song hoi non ni tum Karbi Anglong rat je alang li sipnat abang pu episode solai bom no so episode solai long bangke non rada atum bangke sang kelong de apai se omun naglo asang si gelo angko la totali lang Agos acek lo pe non acek lo bang la sipna atum bang sang pipet lo la si rada atum bang huri jolo la so sang bang che long back nei posia alang li rada atum bang chuni ri lo la sini tu ma hin pen cooperative president la pen secretary atum hastame la bang so apot mane ratum akidu ke sun same lang cari dun pen sipnat pan tong sekot pen anang ni pan jitu kang ni bom ang hoi pen thanai busi didum ke SA la pen tatsa song pen chuni ripon lo tenali tum pi ba pujila kilong le puthak nali tum nang po nali tum ko so so cek lo posilong le dan lo nili tung gelong le ke Agos September angke la non Oktober Agos lo September lo Oktober lo aprang prang ke dam tangan menta cek lo jon pen tip tip na pi vet vejat ma mante kidam tangan ma pi vet vet lo kami non bang ke Agos cek lo ni March pen April bang long ni March pen April ano tin mandala busi kapre nang pi sarang ni ini nang tulis ke nang ciklo jamia kaman kulo nang pi ke lo kondi pona na biskini lagi punang tokdon ko lo ako api punang ko ito lo sumara tana opai ciklo jamia kaman nang nilo kuma ko nang ci andun kulo nang nang alam magi hula akara tin sana nili puten tin tu ni tapi dia jaron masih ave siapa mau kumani paro postai isine hini ke pon pilon talaga ale macuni le la ciklo jan pajan trolong ni ko kata klong pon trolong le lagi dingin delo mang ang itu silap kamu tu kaya itu Dongkamukam Vaisong Pathwa Klamalong Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang ahin pen urunodoi kironpon. Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Vaisong Pathwa Klamalong Priniphai Kris Yarni Dongkamukam Vaisong Pathwa Klamalong urunodoi kiron padupon. Bangso kironpon laki Nijang Karbi Anglong kido an mate urunodoi along amen kilong anatumaphan Priniphai Kris Yarni Karbi Anglong Autonomous Council Kacharipon CEM Dr. Tuliram Ronghang alang liri dengpen ronpon lo. Bangso mailong man kido MP Horen Singh be lapen MLA EMMC satum sitame chetong don. Bangso long Dr. Tuliram Ronghang pen kaningje ponatengke ake joy pen se kachelangji aphan pura lakpho atangka sorkar pen pilo. Lapen arloso pimaratoma phan thom kebra ke thom an reservation dopo. Kongres kachari bom ahud IAY scheme pen hemso radaphan pilo bonta patang tedet. Lasinon BJP sorkar Narendra Modi Pradhanmantri mandate pen
BPL atuma phan PMAY ahemso laki sirasuri plikep atangka pilo lapen Karbi Anglong along komat matsi ration card kelong le atuma phan laki sirasuring korat trok card ron ponpo lapen Assam Chief Minister Ahemasor Riniki Bhuya amen pen Ruthi Anglong along Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen pipe lapen Orunodoi Suri sira pharohinira inquira phopen kewangjia tiklopen Suri sira pharo plira pho kep an chikloi jonalong pipon popusi radathengno lamthe jaipon lason si bangsomai ing samjin pen pachun pon dongka mukam pen promise terang Karbi Anglong News lamang se alang itum nili puje ba EPSLC tum hanta ington nang poka chupai ba rar phan ka pamanghu je imonto bisorma ahema sora phan longle chiri suri sigi pipu alang itum ame thang political party alle ke long je phan se alang itum rara phan hai ke thamta nang tum chini la so party ke nang tum ke thamta ba party yang se kes piloi sita hai he ke thamta ba se hat troop pupu english ben pulo je paragraph 2 ben sa paragraph lam sa than po close i dalam than the paragraph 20 lam than po close i dalam than the lapen ke paragraph 2 ben sa paragraph lam san po article 163 lam than the lasi la tu mangge ka chubaya lamang se mantune ke re-election pupo re-election duekji mantune ke ko putupo dongka mukam circle tame hukampur pondet mantune ke dak fuluni revenue circle tame nogang pondet mantune ke lake dipu circle tame siluni circle tame golaghat pondet lason ka chubai asai angdeng si rara phan pamang huji phansi ke klemang se lapen sar piniali tum la Orunodoi scheme keron la aptokanu ke long le tum an phanse palong ka pelong ye phan ko ni tum chingbai pon bom lo chief minister ben chingbai bom lasi lason ka pachobai asai angdeng ke claim ke daji phansi nili PSLC song banda chuning kapo BJP atum kuti cap modern auditorium hall ningkan ke thompleng eta phita chepatang tedet AJYCP Preni Phai Kresiarni AJYCP Bukajan Regional Committee hinpen Assam Chief Minister Aphan Pinpura Loke Palepon Kedamtang Surihini Rakrener Kepen Kresir Kepaningkan Abarim Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Redingpen Bukajan Block Office of Hengnoalong Modern Auditorium Hall estimated amount of rupees 10 crore atangka pen kikim ponchi aphan nujok parjap tika hala sonujok ke sampona hur non ke dobom MLA Dr. Numal Mumin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Alangli Lapen KAC CM Dr. Tuliram Rong hangatum pen chenglo kidhi kidingatum chetongdon bonta isi ningduk me melama bangki bangsu modern auditorium hall kikim contractor ka chikrong abang nujok parjap prongpen anpar akele piniani anta keklem patang pon pedalo bang sonojok parjap prongki ningkan ke thoman plengtanglo bonta BJP ato piniani anta bang so modern auditorium hall je patang pon pedetri biko rada phana mekreng dor ka chongthui lasi pini AJYCP Bukajan Regional Committee atumpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Panongsi Bukajan SDOC Arideng Pinpuralo Pajerpon Pedo Pinialang lituma hinpen kehang pon laki bangsu modern auditorium hall puthot prab jinpen paklem pon thura ke patang pon serak jiaphan kachuningri pedopon lopen jongsi contractor abang 10 crore atangka kechupang limdo koklipute bangso pathak prab jinpen katar lepon jiaphan chuningri pedopon thu Bukajan pen sarkurupi Karbi Anglong News স্মাৰ্ট ফটো প্ৰদান কৰিছোঁ স্মাৰ্ট ফটো প্ৰদান কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে কি 2018-19 বৰ্ষৰ SP/15 অধীনত ছিগনেল প্ৰজেক্টৰ অধীনত 10 কোটি টকাৰ বোকাজানলৈ এটা কলাক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিলে সেই নিৰ্মাণ ধাৰ্য কৰাৰ পিছতেই 2020 চনৰ 27 নৱেম্বৰ তাৰিখে সেই সময়ৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু বোকাজানৰ বিধায়ক ডক্টৰ নুৰ্মল মমিঙৰ উপস্থিতিত আৰু বোকাজানৰ ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াতে এতিয়া এটা আটকধুনীয়া কলাক্ষেত্ৰ আধাশিলা স্থাপন হৈ গৈছে কিন্তু বিগত দিনবোৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে 20
বৰ্ষৰ ২৭ নৱেম্বৰ পিছৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰটো নিৰ্মাণ হ'ব বুলি বোকাজানবাসী ৰাইজৰ এটা দাবী আৰু এটা আশা আছিলে। কিন্তু কালৰ ক্ৰমত আমি দেখিলোঁ যে কলাক্ষেত্ৰটোত দুটামান খুঁটা খাৰা কৰি পেলাই আজি ২০২৩ বৰ্ষ শেষ হ'বহি হ'ল, এতিয়ালৈকে এই কলাক্ষেত্ৰটো নিৰ্মাণ হৈ নুঠিলে। চৰকাৰ একেখনে, তেতিয়াও বিজেপি চৰকাৰ আৰু এতিয়াও বিজেপি চৰকাৰ। মাথো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখন সেই সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অধিষ্ঠ হৈছিলে, অলংকাৰিক তেওঁ চলাইছিলে, আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু আমাৰ এটা নৱছাত্ৰ পৰিষদৰ দাবী কি, বোকাজানবাসী ৰাইজৰ তথা ইমান দিনীয়া এটা সপোন আছিলে যে ইয়াত যদি আটক ধুনীয়া যদি কলাক্ষেত্ৰটো 10 কোটি টকাৰ নিৰ্মাণ সাপেক্ষে হোৱাৰ কথা হৈছিলে, আজি কোটি কিয় নহ'ল? যিজন ঠিকাদাৰে ইয়াত কামটোৰ পাইছিলে, সেই ঠিকাদাৰজনে কামটো অৰ্থনিমিত্তৰ অৱস্থাতে সকলোখিনি বস্তু তেওঁ ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল। ইয়াত কিবা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হ'ল নেকি? সেইকাৰণে আমি যুৱছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ যে চৰকাৰখনে দুৰ্নীতি সহনশীল বুলি তথা দুৰ্নীতি নিকা কৰিম বুলি তেখেতলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই চৰকাৰলৈ আহিছিলে, চৰকাৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে। এতিয়া বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে দুৰ্নীতি নিশেষ কৰিম বুলি কোৱাত বোকাজানত ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীটো কেতিয়া কাৰ্য তেওঁলোকে পৰিণত কৰিব? কলাক্ষেত্ৰটো কেতিয়া ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ উঠিব? কাৰণ বোকাজানবাসী ৰাইজৰ চিলনীজানৰ পৰা লাহৰীজানলৈকে এটা কলাক্ষেত্ৰ নোহোৱা কাৰণে বা অডিটৰিয়াম নোহোৱা কাৰণে ৰাইজৰ ইয়াত যিকোনো সভা সমিতি, ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ যিকোনো জড়িত কাৰ্যসূচীৰ সভা সমিতি ল'বলৈ বহু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইবাবে আমি আমাৰ এই যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে কলাক্ষেত্ৰটো নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব লাগে, আৰু যদি এই 10 কোটি টকাত যদি কিবা দুৰ্নীতি বা কেলেংকাৰী হৈছে তেওঁলোককো তদন্তৰ আওতালৈ আনি পেলাই যোনেই নহওক শাস্তি দিবৰ বাবে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোনালোকৰ থ্ৰুৰেদি West Karbi Anglong dongkam mukam rong sopialang ASDC asai District Committee atumpen Perangkiam dak nili tumalong ri non ki phobom akisung ke boilam the puthak ke thedani te kanke alali tanda isia program patu mu congress ASDC asong conference kitu along kosam si palidunji lapen mission pen pachun tu pami ji apa Perangkiam mai given te kroi kri pulam la tumni je te kanke ha solar project phan long legi pi chok che pulai lam ke master demand committee West Karbi Anglong district committee tong se kot pen itu informal is meeting che phapon la bangge non ke bangji 13-14 October ASDC central committee conference do ko haso conference long mi tu West Karbi Anglong pen to sam si kidunji kapali pen so conference mi sen ka pachun dun thekji ma su pasri tu cheng wai pon la pen non la bang so por hu du ke theklong bangge la hen lo pen ke conference do tu ke cheng wai pon ji pe ne lam bang la hen lo je non por hu ili tu ma ke ili tu ma long ri kisung lam bang se je se me ke conference do tu chi cheng wai pon ko si pena political parties atum non alom lam Karbi Anglong long activity ka release la soni tu theklong patumi dak dong kam mukam long bang lo siladak alang li nuda state of president bang set pen dak nili tu malong ri non ke phobom akisung ke boilam the puthak ke itheta ni jete kanke alang li tu da isia program padulo dak bange mu congress power bang lo ta hatuliram han congress pon pe ha himonto han congress pon pe la hailam selang itu ni je chok give and take kroi pulam la tu ni jete kanke ha solar project han long legi pi chok che pula hailam ke ni jete kanke karbelo tu mos council power bang state government tu chi phudun jam la hai bang chok che la hailam ke lang li tu ni je non dak long le midu ka pe bat long le premium ka pe bat hai puthak bang lang li tu thang da ni jete kanke la pen ke dak tum ha jak ding lui ning kam thong ke ba proxy Karbi Anglong so hempre long nei puta che song lai isus puta galang li tum thang pa ni je te gang ke aposi pini le thota ko ni tum theklong lo non dak BJP tum kusitami pini dong kam long lai tum program tu kusini tum arjulo la dak la tum la orunu doi ke ron pen ra fan ka pamang hut ke ka kam si pen cho sita lang li tum hin pen ka selam pon lai aron lang lo mukha ban ke ra fan pa chini ne pin dip joy pen alang li tum la su ke chok chia kam mukha ke claim da apu thak long ban ke ra fan pa chini long le la son sini tum hin pen ba ke theklong la si BJP le punon congress le punon la national political parties tu bangke Karbi Anglong a isu sepu thak apa chunji aning hanghe la pen Karbi Anglong ri ke raikom Karbi khe ma ka ching thori aning hanghe pu bangke thek dak lo la sila sona por hut uthot yes this year song atum ja kong che therang ben ka song pan tang kunia por banang li thulu kunu tum che theklong si yes this year song lam se ka pang tang ji panon na October 13-14 na conference be 7 ka pachun dong kam campaign promise te Karbi Anglong news Dipuman ja KCS Jona hinpen pater pi ponsi ke wang ji pre ni phaing ko rai CR ni pen ingkoi rapliar ni an ke peman ponji ingdeng thong ke rai si hawar Karbi risonim sorong a jealong kachapati dun ji aphan Dipulam ding road kacheling at war kilometers
kethom pen kilometers krihinian theso ajur KCS unit atum penta chisik chedang pon bomlo lason si theso ali KCS unit atum penta dode sang se pen Karbi jutang jubat kaching honari soi jang atum penta kachapati dunjia phan chisik chedang pon bomlo puta theso ali KCS unit dun mai phu pen nang pachini dun bangso theso ali KCS unit laki pining asengkan pensi keching sia phong chipati dun popota theso ali KCS unit akong chun bang pen lam the nang pachini dun lam ding rut pusi pulo dak kilometer ke thom pen kilometer krihinian laso adak rong thom kep bak doji laso ang bong mesin ilitum la ke thege ding no pen chingwai si isi lanon dipu manja aru KCS unit pusi pulo nilituma juni ramen la ke thesoli KCS unit pulo lanon ingdeng thom kep raisi non tarik ingkora isi pen ingkora plian la pre chiklu klu la so chiklu honi dil tum ngachi pati dunje phansi non da real sel mate charlie asai ni tum deng pon bom lo asi nilitum phaning nang bai the dun akhe hai lumajong MAC hai joni timung alangli tame dak nang chirap dun pening nang chipat he dun kidam tang apor tame alangli ko pimani litum kinang je an bangge alangli nang pi pajir dun bom lo asi lam se la nilitum risoi jang atoma phan la ubi mi atoma phan la kengkam kimi tawar kimi ya ponji phan nilitum kapor ipon la pen ke the ding dum da me la pu kimi sai ke klem ponje phan pu ka chirap pen sin nilitum pangcheng pon bom lo an se ka chirap chitu dun je phan ke thege ding dum da me nang chirap chitu dun bom ji pu nilitum ninge the pen se nilitum sai bang klem pon bom lo